byiza bakurikira ubukungu talks. Reka tugaruke noneho tuvuga ku makuru ya Ukraine ndetse n'Uburusiya aheruka, kubera ko harashizemo iminsi myinshi tutavuga kuri intambara. Uyu munsi dufite inkuru ziri mu buryo butatu. Iza mbere nuko abanya-Ukraine batangaje yuko bamaje kubona ko mu bikoresho biri gukoreshwa n'Abarusiya muri Ukraine, bimwe mu byo bafashe basanze harimo ibikoresho cyangwa se ibikoresho bizwi nka chips z'ingenzi cyane mu gukora ibisasu cyangwa se intwaro za gisirikare. Muzo bafashe harimo ibikomoka muri Amerika. Indi nkuru nanone nuko Putin nanone nyuma yuko amaje kubamerera nabi i Donbass ndetse no mu bindi bice nka Kharkiv, akomeje gukubita iyindi nshuro nanone abantu bagabona yuko nanone arimo aragerageza gutsinda neza mu buryo buri politiki mu kibazo cy'impunzi. Ahangaha ni iyindi nsinzi ya kabiri nyuma yuko akomeje kwigarurira uduce twinshi muri Ukraine. Akomeje nanone gutwara nanone ikibazo akahita ashyira mu kangaratete Uburayi, ku buryo bashobora kwisanga bari gukemura kimwe mu bibazo Uburayi bwananiwe gukemura mu bihe bishize. Uyu munsi reka tubijyemo byose. Kaze neza ku Bukungu Talks. Muri ya mbere tugiye guheraho nuko mu bikoresho biri muri Ukraine byafashwe n'abanya-Ukraine bibi byakoreshwaga n'Abarusiya, byaje kugaragara yuko harimo ama chips cyangwa se ibikoresho zizwi nka chips. Izingizi twarazisobanuye mu biganiro byabanje. Ahangaha bigaragara yuko mu masysteme y'ibikoresho by'intambara izi technology cyane cyane zavuye muri Amerika, Abarusiya bari kuzikoresha cyane. Urugero nko kuri iyo screen ya mbere muri kona ni Barnolti system. Ni nayo ni igikoresho gikomeye cyane gikoreshwa mu ntambara, gifitwe n'Abarusiya. Kimwe mu mwihariko bafite nawo kandi mwiza, harimo chips zirenga 8 mu byo abanya-Ukraine bafashe. Ikindi nanone niyo Pensteel air defense system, mu biganiro byashyize twigeze kuyisobanura, nayo ikoreshwa mu kohereza amamisire. Nayo iyi ngiyi nayo cyane cyane ikoreshwa mu kirere, niyo basanze harimo chips 5 zavuye muri Amerika. Agakurikiraho niyo ngiyo niyo cruise missiles. Izi ngizi nane zazindi bo bakoresha amato bohereza ibisasu hirya no hino. Ahangaha nazo basanzemo chips zira 35. Ugakomeza n'ibindi bitwaro cyangwa se amahelikopteri y'indege nayo akoreshwa kugira ngo ahangane mu ntambara. Niyo basanzemo chips zirenga 22 zakorewe muri Amerika, n'imwe yakorewe muri Korea. Ibintu rero abantu bose bashobora kwibaza bati ni gute ibi bikoresho biri kugera muri Ukraine. Intambara iri kwinjira mu kwezi kwa 4 ubu ngubu. Ibi ngibi rero bikomeje gutera abantu ikibazo cyane, bibaza bati se babagabo babikuye he? Gusa iyo ugiye kureba neza, benshi bakunda kuvuga yuko zimwe mu bikoresho biva muri Amerika, mu Bushinwa, kubera yuko Ubushinwa hari uburyo umuntu ashobora gufata ibikoresho byapfuye agakuramo technology zari zirimo ukazikoresha mu bikoresho bishyashya, ari byo bakunda kwita recycled chips. Abenshi bavuga yuko ariho byakorewe, cyane cyane yuko iri soko ritaraba regulated mu Bushinwa. Kandi nanone hari izindi company nanone urebye neza izi chips zabonwe, harimo amakampani yose hafi ya yose akorera muri Amerika. Gusa nubwo harimo yitwa IDT twayo mu makuru nzi cyangwa se mu makuru nakurikiye muri 2019 Abayapani bakoze acquiring cyangwa se barayifashe ijya mu biganza byabo, ku buryo ubu ngubu ushobora kutahita ubyerekeza wenda kuri Amerika. Iyi ni case imwe gusa. Hano abasesenguzi bose bari kwibaza bati abanyamerika ntago bakizi uburyo bwo kurinda technology zabo, ku buryo zigenda zicaracara hirya no hino, zijya no mu maboko y'abandi bantu bahanganye. Ahangaha nanone ikindi kinanone twakwibutsa, nanone hari chips zishobora gukoreshwa mu bikoresho byo mu rugo, cyane cyane za frigo ndetse n'ibingibi abantu bakoresha bashyushya ibiryo, zikaba zanakoreshwa mu bikoresho by'intambara. Rero abantu benshi bavuga yuko ari bwo buryo bumwe, kubera ko biriya bihano Amerika yafashe yagiye bifatira ibikoresho bijya mu bya gisirikare ndetse
na technology zishobora kugira aho boosting igisirikare cy'Uburusiya zigakomeza intambara muri Ukraine, ariko ntago bahagaritse ibikoresho nk'ibi za frigo n'ibindi bintu, kandi bishobora kuva mu bihugu byinshi bitandukanye, dore yuko iyi technology yaba za Korea yaba ni mu bindi bihugu yateye imbere. Abashinwa cyangwa se abandi bindi bihugu bifatanyije n'Uburusiya bishobora kubigura, hanyuma ibyo bikoresho bikaba byagera mu Burusiya bakaba babikoresha mu bitwaro byabo. Iki nacyo ni kimwe mu bintu nanone kigiteye inkeke kugira ngo bamenye uko bazarigere cyangwa se bazayobora umugazaho umurongo kino kibazo. Gusa iyo urebye mu kinyamakuru cyitwa Drive, akenshi bakunda kuvuga yuko business nyinshi muri izi zose zikora ibi bikoresho zose zitigeze zahagaritse gukorana business n'Abarusiya, kubera yuko pressure iva mu bihugu bakomokamo, ko isoko rinini bari bafite ntabwo ryari mu Burusiya, ari mu bimwe wasangaga nubwo harimo technology nyinshi bagurishaga, ariko amasoko manini ari mu bindi bihugu, so byinshi ntabwo ngo bigikora business n'Abarusiya. Ikindi kintu nanone hano, akenshi ibi bikoresho abanaliste bagiye babona izi chips zirimo akenshi ntabwo ziri ku rwego zikomeye ku rwego rwa gisirikare, gusa zishobora gukora nk'ibyo ibikoresho bya gisirikare bishobora gukoresha. So iki kintu ni ikibazo cyane abanya-Ukraine nabo bari kwibaza, banabajije ibisobanuro ku ruhande rwa Amerika ndetse n'ibindi bihugu bafatanyije, dore yuko abenshi, gusa icyo tutakirengagiza nuko iyi ntambara irimo business no kuba byabageraho ni ibintu bishoboka, kubera ko isi iri mu gihe cya crisis, ibihugu byinshi bikeneye n'amafaranga, byanze bigunze hari uburyo bw'amagendo buba bukoreshwa, kandi hari n'ibi bihugu biba byaraguze zino technology bizibitse, bishobora no kugurisha ku Burusiya mu buryo bumwe cyangwa ubundi, kubera yuko twagiye tubibona yuko ntabwo ibintu byose biri clear nkuko bigaragara, ko iyi ntambara hari abantu benshi barimo barayungukiramo. Inkuru ya kabiri dushobora gukurikizaho ni ubundi buryo, noneho mbere yuko njya ku nkuru ya nyuma ari nayo y'ingenzi, uburyo Putin nanone arimo arakubita Uburayi ahababaza. Akenshi ikibazo cy'impunzi Uburayi, abantu batembere cyangwa batembera bose barabizi yuko kino ni ikibazo gikomeye cyane. Kugeza amagingo ya miliyoni zirenga 6.5 z'abanya-Ukraine zimaje kugera i Burayi. Ahangaha kandi nanone impunzi yo zigiye mu bihugu by'i Burayi, akenshi hari ikintu abanyaburayi bahita bikanga yuko stability cyangwa se umudendezo wabo ubuhungabanye, cyane cyane nk'ubu ngubu magingo ya Repubulika ya Czech imaje gutanga visa za zindi bita emergency cyangwa se zo gufasha mu gihe ibintu bigikomeye, zirenga 350 bamaje kuza abanya-Ukraine. Kandi ikindi twakubwira, Ubudage nabwo bumaje kwakira impunzi zirenga 700,000, ariko 40% muri izo mpunzi z'abanya-Ukraine ni abana. Iki ni ikibazo gikomeye cyane. Gute rero? Urabona abantu bashobora kugira impuhwe, nkuko isi yose wenda iri kugira impuhwe abari kwitaba Imana cyangwa se ibyerekeye n'ibibazo abantu barimo, bakaba banagira gutya bagashyira ku GoFundMe cyangwa se crowdfunding, ariko hari igihe kigera kubera uko intambara imara igihe kirekire abantu bakarambirwa. Ibi ngibi twagiye tubibona cyane, nk'ubu ngubu abantu bagikora campaign zo gushaka amafaranga yo gufasha abantu bahura n'ibibazo muri za Kowe, muri biriya bihugu bya Yemen, muri biriya bya Syria, abantu bararambiwe kubera ikintu intambara babona imaze imyaka irenga 11, ariko si bisobanuye yuko batabyita. Yewe n'amakuru abivugaho, abanyamakuru nabo ubwabo bageraho ngaho bagatuza. Urabona isi attention yabo cyangwa se abantu bose bahanze amaso ikibazo cyo muri Ukraine, uko amezi agenda aba menshi n'abaturage nabo ibyerekeye n'imwe bafitiye abanya-Ukraine ziri kurangira. Kandi nanone ikibazo nanone tutakwiye kwirengagiza, nk'uburyo Poland abaturage b'igihugu cyabo hiyongeyeho 15%. Noneho muri iyi minsi muzi ko ibiciro by'ibiribwa byazamutse, none kubera ibihano bafatiye Uburusiya na gaze n'ibindi bintu byose bivayo, ntabwo biri kujya muri icyo gihugu. Kandi niyo ugiye kureba mu mibare, usanga uyu mwaka wose uzarangira miliyari zirenga 30 z'amadolari arizo zikenewe kugira ngo nibura babashe kuba bafasha zino mpunzi zabahungiyeho. Ni amafaranga menshi cyane asabwa nari n'ubumwe bw'Uburayi. Ibi bibazo rero iyo bimeze gutya, n'ubu ngubu Uburayi ntiburabona igisubizo cyerekeye n'uburyo bagabanya iyi stress iterwa n'uko ibintu byose biri guhenda. Putin rero yahise abibonamo igikoresho. Ati gute rero? Urabona iyi impunzi zigiye ahantu zikenera aho kuba, zikenera ubwiteganyirize cyane nako ibyerekeye na za mituweli z'ubuzima cyangwa se n'ibindi bintu bitandukanye abaturage b'igihugu baba bafite.
akenshi abaturage iyo babonye iyo abantu babaye benshi ibintu n'ibiciro akenshi birazamuka kubera ko ababikeneye bari benshi. Ibi rero bihita bituma abaturage ukwihangana kwabo kujya mwigeragezwa kubera yuko nabo ntago bakishimira kubona ibyo bari basanzwe bafite bagiye kubisangira ariko ntibigume nk'uko byari bimeze ahubwo ibintu bikahita byiyongera. Ibi bihita bituma abantu za politike zimwe cyangwa se ibihugu bitangira kujya mu maradiko. Ibi ni ibibazo abenshi bazi muri za Denmark no mu bindi bihugu byinshi cyane byitwa by'ivangura baba babwira abaturage ngo basubire mu bihugu bya cyane cyane nk'urugero iyo urebye nko muri Putin yigeze kubikora birakunda. Muri 2015 na 2016 yafatanyije na Bashar al-Assad bagerageza kujya kuri ya nyine wumvaga ngo abantu bitabye Imana, abasivile bitabye Imana. Uko abasivile bitabye Imana abaturage bahita batekereza uburyo bahunga igihugu. Uko bahunga igihugu naho ngaho bihera. Miliyoni zose uko ari imwe hafi n'ibice bitatu z'abanya benshi barabo muri Syria bose bahise bisanga bagomba kujya Uburayi. Byagenze gute rero? Uburayi bwemeye kubakira ariko ntago byagenze neza. Hongria, Poland, Slovakia na Czech bose banze kwakira izo mpunzi. Mu kubyanga rero icyo cyita kibi ikibazo kubera yuko noneho nta nubwo byarenze igihugu, noneho n'abaturage nabo batangira kubona ari ikibazo, bwabo batangira kujya mu mihanda kandi abenshi baba bareba za manda zabo n'ibindi ku buryo imihanda barayigabye mu Butaliyani, mu Budage ndetse no mu Bwongereza. Bose bahise batangira gusara, ibintu byahenze kubera aba bantu bateza akavuyo mu gihugu biba bibaye nabi. So Putin nawe arabizi neza yuko iki ni ikintu cyananiye Uburayi n'ubu ngubu kiracyabagora. Timing rero ni ingi uri kumva ngo abantu bitabye Imana, ibiki abanya-Ukraine uko bumva bitaba Imana bari kuhita batekereza gusohoka. Ni ibintu bitari buhagarare. Ari nayo mpamvu n'ubu ngubu situation nk'uru ya gatatu muri Donbass ubu ibintu byakomeye cyane. Putin akomeje gufata ibice binini. Ubu ngubu Kherson, igice cya Kherson yafunze imipaka yabyo, yahafashe arahafunga. Ubu yanatangiye no gusinya yuko abinjira mu gisirikare bagomba kongera imyaka bikava ku myaka 40 n'ubu byageze ku myaka 50 kubera yuko amaje kubura abasirikare barenga 30,000. Ariko ubu nawe yabonye uko yatangiye kongera imbaraga nyinshi kugira ngo arebe neza yuko yakirinda yuko abaturage barambirwa, dore yuko amezi atangiye kubane. Ubu yatangiye gushyiramo imbaraga, none hari ubushyiramo ubukana bwinshi cyane kubera yuko nyuma yuko agerageje misiri izwi nka Zircon, ubu ngubu nk'uko ibinyamakuru byitwa kimwe nka Meduza cyatangiye kuvuga yuko noneho yatangiye no gutekereza uburyo agiye kwataka Ukraine bundi bushya. Hanyuma noneho akareba arimo arapanga neza cyangwa ari gukarikira yuko ubu agiye gukora ibishoboka byose ku buryo barushya ubumwe bw'Uburayi ku buryo burekera aho ngaho gufasha Ukraine, hanyuma bukabasha kuba bwakakira neza yuko bwakemera kondisiyo z'Uburusiya kubera ko bakeneye gazi, bakeneye n'amavuta yabo kubera ko abaturage ntago bishimye. Ubu ngubu rero n'Abanyamerika babonye yuko ntago bakakira igihombo cyo kuba batsindwa intambara. Ubu batangiye kwemera yuko bagiye kohereza ibitwaro bikomeye cyane muri Ukraine. Intambara ikomeje guteza ikibazo ariko igihe kizagera byinshi bigenda bisobanuka kuko n'ukwezi kwa kane. Abenshi banakeka yuko na Putin afite icyizere yuko mu mpeshyi ashobora kuba yarangije akazi yafashe igihugu cyose, ariko biracyakomeye cyane kubera ko na Amerika ntago yakihanganira igisebo cyo gutsindwa n'amafaranga arenga amamiliyari n'amamiliyari bakomeje koherezayo. Ari nako Putin akomeza no kuburira Uburayi bwe ati muwishake muve muri ibi bintu rega kubera yuko namwe birabagiraho ingaruka. Ubu yatangiye kohereza ziriya teste z'ibisasa kanga Finland ndetse na Sweden. Kadukomeze tubakurikirana amakuru. Ciao, shalom naho ubutaha.